وما علينا إلا البلاغ المبين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد, mga luksakan, mga pagriyakan, mga bubayakan, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Paganayron na papanalaman tanu si iku Allah subhanahu wa ta'ala sagyang kaya kinisampay tanusang kaya gawi di tanu kapakatutuna si sagyang kaya darpatan ayakap katimutanu nagyang kutuwa di tanu kapamangilay saukit kap kumani si sagyang kutuwa andeng ang mga sabututano makapantag si sagyang kaiya kapagpagagamatan imanto na ika-20 Agusyaw si sagyang kaiya ulan-ulan Sya'ban ayamaan na may kugagawi na peniyatatan si kubilangan nagyang kaiya bam na iman tuwa kagibi na peniyatatan na umakan niya tatano na petigir tanu si iku mapita alungan arba uditanu makan niya ta na makapsempurnatan na ayak akap tigir tanu na si iku alungan Khamis pepengni tanu si iku Allah abad mapipi aginawa tanu maka suladitan udi na irautatan si sagyang kaiya dadaraantan wa baraka ulan-ulan aginan su ulan-ulan Ramadan naguristiyantan wallah sa kapipi aginawa giyang kutwa taufiq kataterang si ikong mga puso nagukakasag sabatan udun minggulalan agyang kutwa mga simbatan si ikwallah sa makapanaguntamantan sa taman sa mapupos sa agyang kanan ulan-ulan nakarilaan tanurun wallah subhanahu wa ta'ala. Isad na nalimurkatan wallah isampay tanun yan sa agyang kanan ulan-ulan ay sabab na ay kaya betwinun sa ulan-ulan piyakang barakat wallah nakagya ulan-ulan ini penuun wallah sumadakal amapiyah so mga amal tanurun na petektak penuh wallah sa pipirantak pakaptektak pun wallah subhanahu wa ta'ala gianan ikia betwirun sa baraka ulan-ulan nah giyang kaiya kapakapambubulayo katano umiyog sa wallah subhanahu wa ta'ala na ayamana na ayapugusayin tano na giyang kaiya makapantag si iku mga amal ang mga pipiya makapantag si iku mga amal udi na makalalabi mga amal mga pipiya si sagyang kaiya ulan-ulan Ramadan inutan waya pupugusaya agyang kaiya mga amal makalalabi mga amal si sagyang kaiya ulan-ulan Ramadan au bakalo-kalo na makasubur katan si iku kapumakutatan si iku di tanu kapagurad-urad si iku di kanggel bakasi sa iyang kaya mga simbatan wallah si iku di kinggulalanan si iku mga ikasusuat wallah na uba kalu-kalu na manggel bakatan wagiyang kaya mga simbatan wallah si iku kurik akapakam bubatangyan si iku Quran nagu si iku sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada sa mga limu Allah si iku mga urip niyan nagugagaw wallah si iku mga urip niyan
kapembutawan ini si ku mga pipia, si ku mga masa, udi nagyang kutua di ini nakapakandak la ku mga pipia, si sagyang kutua masa, kauba kalu-kalu na makadakal mambu agyang kutua mga amal tanuron, gyang kutua mga simba tanuron ku Allah, na makataling matanu sa alungan na mauri, na adin akaparulitan wa balas, apa kapu na si iku Allah subhanahu wa ta'ala, pakapu na si iku Allah mga balas o kaya panaguntaman tanong si sagyang kaiya kapapadalang tanong si sagyang kaya dunia yutwi igira na su Allah na adna pupakasagad niya nakatano masa agiyang kutu masa na nadirun pakandakalan wallah sumanga pipiyah o ba kalu-kalu na sumanga uripun yan napakandakalan niranon so kapagamal na ansiran makalaba sa mga balas si iku kapapadal miran si sagyang kaya dunia dirun taktak pun wallah sumanga balas nagupulalas nun wallah agyang kutu mga rarata di nagyang kutu mga dusa nagupapakalidas nun wallah agyang kutu madakal mga uripun yan puno si iku apoy kung nanakajahannam ayama na niyan na gagaw niyan kirano to agyanan sa ulan-ulan Ramadan ginan sa ulan-ulan Ramadan diyan kaya ulan-ulan Ramadan na kana bagi bu ika penambayang tan kana bagi bu ika pegamaltan kana bagi bu ika pematiatan sa Quran kana bagi bu ika pakapiatan ni parangai kana bagi bu di tan katubat ku Allah kana bagi ibu di itano kapamangni sarilak wallah kana bagi ibu kakebeli itano mga laigagaw ayamataan nagyang kanan alangwan ami aloy ikasuat wallah subhanahu wa ta'ala na di itanwanan gulaulaan si isagyang kaya kapapadalang tanusang kaya dunia giyang kaya katatagutan si isagyang kaya dunia na ingugulalan tanudnanan ogaid na igira niya tading masulagi da iya ulan-ulan na di itanoron pakandakalan so panaguntaman di itanoron na petakapan tanoron nagyang kuto panaguntaman tan sambil itano so panaguntaman tanoron mas madakal agu mas mitataralu adi so panaguntaman tano siku salako kung mga ulan-ulan salako na mga ulan-ulan giyot sabab aswallah subhanahu wa ta'ala napitiru yan si sagyang kanan adalam Al-Quran ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun hey susirano tu amia maratia kutiba alaykumus siyam ini paliuga terkanu suka pamuasa kama kutiba alal ladzina min qablikum sa lagi dagyang kutuwa kini paliugat nun kusirano to amiyaw na aniyo la'allakum tattaqun ka ang kanu makapananggila giyam kaya basa pimbesar katan wallah ko kaya subuan niya nakatan wa tigina kutiba aya pakasalaya si ku basa Arab nakataba aya mana niyan nakasurat misurat na lagi dupiya kay barat wallah agyang kutuwa kini paliugatan niya rakatano si iku kapamuasa sa lagi du piya kay barat wallah sa lagi du kasurat pianduan tan wallah sa pemuasa tanu sa gyang kaya Ramadan sa lagi dagyang kutuwa lagi du bagyang kutuwa kaya pandu rakatan wallah na piya kau kitian sa lagi du kasurat api suratan tanu niyan ini paliugat tiar katano asa katano na pemuasa tanu sakatano na ayaw na niya na pemuasatan ayaw to hikmaw na para giyang kutwa panduan na katan wallah na mapi agiyang kutwa kapka appreciate tanurun giyang kutwa pamana katerima tanurun si isa giyang kutwa kapenggal bagatan si isa giyang kutwa ini pandur katan wallah subhanahu wa ta'ala kaibarat tu manusia na sumanusia na igira abang kadun lialis o di na tiyaluan aad na ini subukaon
nambidadin agu giang kutwa pi suratan ka ini surat kau na ayam maknanya na ini pandu kau bidaw to kay gira ayam ya kataling Umar ka asug na pu na sa surat na lagi dumala akagagdamang kau mana agiang kutwa ayam maknanya na kagagdamang ka udi na mapened agiang kutwa kagagdamang ka si sagiang kutwa pandu na amini taling Umar ka yang kutwa ayam maknanya na pandu na amini taling Umar ka ayam mana na pia kay barat wallah sa lagi du surat agiang kutwa kini paliwat niya katanu si kapamuasa si sagiang kaya ulan-ulan Ramadan kutiba alaikumus siyam ini paliwat terkanu su kapamuasa kama kutiba alal ladina min qablikum sa lagi du kini paliwat nun ko sinan uto miyaw na anyo aya mana nagiang kaya kapamuasa isagiang kaya ulan-ulan Ramadan nakana obasi ibu sagiang kaya pagtaw ka ini paliwat penaya Allah udina ini sugu penaya wallah sikum yang una pagtaw kama kutiba alal ladina min qablikum sa lagi du kini sugu nun kini paliwat nun kusiran utomi una aniyo yang una pagtaw aya mana nasiran na ini sugu kinan agiang kutwa kapamuasa si sagiang kaya aya maknanian na ulan-ulan Ramadan. Nah, la'allakum tattaqun. Ya kaurianun wallah atigana la'allakum tattaqun. Uba kalu-kaluna angkanu makapananggila. Uba kalu-kaluna angkanu makapananggila. Aya mana nagiang kutub sakini sugu nakatan wallah si ku kapamuasa na aya hikmaun ayat umangan apa padal menun wallah subhanahu wa ta'ala nakapananggila giyang kutwa kini sugu naka wallah ku kapamuasa na ayat sabab akini sugu naka wallah na angka makapananggila anka makapananggila iya giyang kutwa mga lalangan wallah la'allakum tattaqun uba kanu-kanu na makapananggila kan nah angkay no anto na isabab nailan man anto na isabab bagi na ni mapapadalmon ungangan si ko kapamuasa na ayat tenudan tanuna ayapak asal na sukakan na halal rakatan ayapak asal na sukainom na halal rakatan asar ka halal agi ang kutwab kakan giyang kutwab panginuman ayapak asal na sukam bubangunan sa walay na halal rakatan nagyang kutwa ayapak asal yan na halal na ini sapar nakatan wallah si sagyang kaya kadundo ku Ramadan kagyuto din mamui ka bupumangan war ka wallah sa upama ka ayama na niya na hiyara marka wallah so halal raka ko baka asal si ku kadundo si kapugito tanu sagyang kaya dunia na ayar ka pendipa ka haraman wallah so andenged na haram gitu makna niyan soan dengan na haram. Nah, upama ko hiram rakaw tu wallah, uba kakan ko kadundu ko Ramadan. Sukakan na sugur katanwanan wallah. Kulu washrabu. Kam kanu naginom makan wa pitir wallah. Na hiram rakatan wallah. Si ko kadundu ko Ramadan. Ipupengendo rakatan wallah. Kaantanu kapananggila isu mga pakaasal haram. Mga pakaasal ay ni sa paraktan wallah subhanahu wa ta'ala. Di na ni sigutan tanaron mga ripin wallah. Na la'allakum tattaqun. Uba kalu-kalu na ang kanu makapananggila. Uba kalu-kalu na ang kanu makapananggila. Ilani man igira di tanu mamuasa na makapanananggilatan. Ayaman na niyan na kapanananggila na kadnagiyang kutwa ini sa parakawallah. Igira ba kamu ayaman na niyan na matatago sa iyang kutwa daripada pedikaon na anto na isa ba padiga kapakakan bangka di kega kumangka kagpakay man na magagang ka kumangka tetapo ka nadabar ka pagpakailay dabar ka makasusurong kada pediga na inong kau tu di kegagaw bakakan inong ka di kegagaw baka inom
nakagia soka pamuasa na kisuk biar ka yang kutua kapan gila. Kisuk biar ka yang kutua kapan gila. Aku pakai mana tepuk ka? Nama ka tepuk ka ramini no makasamala. Kumiyang ka. Namiya kali ukapman na sumasangingi ka. Odi na ayam na niya nami ibika. Baad na matauron o baka kumiyan. Da matauron. Subusu Allah. Na inong koto di mapanggulaw la. Nakagi aso kapamuasa na kisugu iyar ka iyan koto kapan ang gila. Kapan ang gila na koto. Giyanan ayam na niyan na. Kaya tiroon wallah at iyan na la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. Uba kano na ang kano makapanang gila. Na Pitarupun wallah subhanahu wa ta'ala at iyan manay. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. So kapemuasa niyo ilebirkan wa mapia. So kapemuasa niyo ilebirkan wa mapia. O sa kanuna katawan niyo. Upama buka katawan niyo na sumanso kapemuasa na ginan ilebirkan wa mapia. Ginan ilebirkan wa mapia. Na nagianan ayaman na niyan na suguan rakatan wallah. So kapamuasa si sagyang kaya ulan-ulan Ramadan. Suguan nakatan wallah so kapamuasa si sagyang kaya ulan-ulan Ramadan. Si Muslim apa kagaga da agada manian ayaman na niyan nariyaw takir balik. Gianan ipapaligutan wallah si sagyang kaya ayaman na niyan nakapamuasa. Gianan ipapaligutan wallah si kapamuasa. Ilani mana yang kutua ayam nanian na kaya atura wallah si sagyang kaya mga suguan niyan si sagyang kaya ayam nanian na ulan-ulan Ramadan. Kailangan ako Muslim, kailangan ako miyaratiyaya agyang kutua kapupunanamuran niyan uri nagyang kutua kasumi kalian kapanaguntaman niyan si kumanga kadundu ku Ramadan na gusto mga kagigawi si ku Ramadan Canggulalan ko mga amal mga pipiya. Agyang kaya ayamak na niya na mga kagagawi iya pumanagidar katano. Sagyang kaya ulan-ulan Ramadan na may itungaya ka kana aba madakal na adem oras na pagudas na tonga na akyawis-wisan agyang kutwa taw asum ya gidun so ulan-ulan Ramadan na daw nakarila iwallah subhanahu wa ta'ala. Giib si sinabutaan tanoron. Bata di laboron ko mga dato. Miya kadak-dak ligira ko na dato Miya kalala ilawas. Di pa kagigamamuasa. Miya kalala ilawas na di makapamuasa. Di ta katawan o ba sekreto apa pa kaumaon mamusubasa. Kagi ayam na niya na di pa kagigamamuasa ko kadungdo si iku Ramadan. Giyanan ayam na niya na so mga sugun katan wallah na pamakutan tanu si sagyang kaya kibu bentuk tanu konsang kay dunia. Ayo to mi aluy tanu. Pumagusayin tanu nagyang kaya makapantag si iku mga amal kalbihan o mga amal ang mga pipiya si iku Ramadan. Nantunay mga amal ang mga pipiya. Si sagyang kaya ulan-ulan Ramadan. Na ayat paganeron na kiraatul Quran. So kapembeti aku Quran. Kapamati sa Quran. Pungkad ni man to. Napalakatang ka din sa Quran ka. Napakandak lang kad nagyang kutwa kapembeti ang kasi ku Quran. Kamata nagyang kaya Quran. Napakataling masa anungan amori. Agyang kutwa kapangataling man yan si sa alungan amori na sepa at yan agyang kutwa tao. Alalay yung pembetiya sa Quran. Lalay yung pembetiya sa maknan yan na Quran. Na ato na isabab. Apa na kumakalalabi galabak si sagyang kaya ulan-ulan Ramadan na ilayan yuman yang kaya Quran na sadin sa pagkapadalmanon na pagkapadalman sa bandakala amapia papakalabi
Antunay karina. Aya karina na sa Quran na piyaka turun wallah na aya piyaka awid yunun. Aya siyari ganun wallah sa kaya pakaturunan yan si Quran na su Jibril alaihi salam. Nantunay miya so Jibril. So Jibril na mimbeloy amakalalbisi kulang ng mga malaikat. Niya ba doy makalbi kulang ng mga malaikat? Ilay naman madakala miya ba mi alisi sa Quran. Pagpagaluin nun sa mga malaikat. Ugay na isi si mayroon sa Jibril. Ato na isabab po to. Nakarina sa pakalalbin wallah so Jibril alayhi salam si kuya mo na niyan na mga malaikat. Dahil yung managyan ko ito katir wallah tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Paturun sa mga malaikat sa giyang kutwa kagagawi. Peter wallah paturun sa mga malaikat sa giyang kutwa kagagawi warruhu fiha. Nagusuya makna niyan na Jibril alayhi salam. Lain yung ano to? Peter wallah paturun sa mga malaikat. Napiya tundugun wallah sopan sa Jibril alayhi salam na paturun sa giyang kutwa kagagawi. Anto no to isabab nakagi asu Jibril na makalalabi. Da alawan yan ang makalalabi si ikulang ng mga malaikat. Na lirop man napiya turun wallah so Quran na ayat piya turunan yan nun na sunabitan no Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa kanyan tirunan sa giyang kaya Quran. Nanto na inibigay wallah kalbihan si kunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na aya inibigay ron wallah akalbihan na minilabis sa kanya na si ikulangon ng mga nabi o sa mga rasul. So Muhammad sallallahu alaihi wasallam na makalalabis si ikulangon ng mga rasul o mga nabi makalalabis kanyan aya ini beturun na imamul anbiya wal mursalin unuan sa kanya ng mga nabi na sa mga rasul aya sabab nakagiaron piya katurun wallah agyan kaya Quran na piya katurun man wallah agyan kaya Quran na sinian ini turun sa agyan kaya murya pagtaw nato na ini betul sa agyan kaya murya pagtaw si ko urian ukya pakaturunon wallah si ko Quran na ayam ini betul sa agyan kaya pagtaw amurya pagtaw na khaira ummah pinakamapya ko mga ummah mga pagtaw ipuna ka kumyaw na pagtaw na tama ni man to na did na pakalawan sa kapya a ummah kapya pagtaw agyan kaya tiurunan si sa agyan kaya Quran na kaya katurun man wallah agyan kaya Quran na sinian inipantag sa agyan kaya ulan-ulan a Ramadan tunay bitiru wallah شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان Peter wallah atigiyana suulan-ulan a Ramadan asurun piya katurun sa Quran aturan abagian mga tao wabayginatin minal huda nagmangararayag akarina apuna sa turuan wal furqan nagupaduman piya kisabutan nakatan wallah agyang kaya Quran na piya katurun wallah na inipantagyan sa agyang kaya ulan-ulan a Ramadan nanto na miya agyang kaya Ramadan sa kaya pa katurun wallah ku Quran mimbeloy agyang kaya Ramadan ama kalalbisi kulangon ng mga ulan-ulan na lani man agyang kana na power o Quran na ikadua, ikatlo, ikapat na piya katurun wallah agyang kaya Quran na sinian piya katurun sa agyang kaya Ramadan na sinian inipantag si Laylatul Qadr tunay bitir wallah inna anzalnahu fi Laylatil Qadr mata na sa kami na piya katurun na miya Quran aya si ko kagagawi iya sa salaan. Si ko kagagawi iya sa salaan. Na anto na minibagakian apahala. Anto na minibagakian akalbihan sa giyang kanan kagagawi. Na aya minibagakon o Quran akalbihan na giyang kanan kagagawi
nama lebih si kulamun umang akagawi dan napa kalawan amapi akagawi si ko tanda yung umur tanong si sagiang ke dunia abani ang kalawan ni Sulailatul Qadr kagiron pi akaturun wallah agiang kaya Quran nanto na Peter wallah Lailatul Qadri khairum min alfi syahr so kagagawi ya lalakaan kagagawi ya sasalaan na tumu adi susang gibu ulan-ulan tumu adi susang gibu ulan-ulan giang kutwa amal aayama dan yan nama pegamalakasa giang kutwa sang gibu ulan-ulan aaya kada kalian na subras 80 ragun amal na ayama dan yan namas tumun wallah giang kutwa amal kasa giang kutwa kagagawi ya bituan sa Lailatul Qadr ginan supawin Quran api asik kapakataling matanong sa alungan na mauri makamatano sa alungan na mauri na si ko kapag makasurga tanong na tiroon wallah at tigin abatiya ka na si sagyang kutwa kapag batiya ka na ayamanan yan na uman imabatiya ka si sagyang kaya Quran na pagkipuro agyang kutwa pangkatan ka kusurga sa taman sa ayat na adar pa kasi kusurga na san sa sindi dan amuri mabatiya ka si sagyang kanan ka Quran na di man ay kapakalipati tanong ano man ay ditano ka penang gila iti sagyang kaya ayam man yan na anto na ba na kapupumati atano sa Quran ba't tadi laburo na si sagyang kaya ulan-ulan a Ramadan nilay naman kadakalan ako mga ulama so mga sahaba radiyallahu ta'ala anhum ayam tadiran na adnap ka ito nakakira na salungan na makaisa niyan matamat sa Quran adna keto nakakira na dugawi na makay sa matamat sa Quran si iku Ramadan adna keto nakatalugawi na makay sa matamat sa ayamanan niya na Quran adma na keto nakapitugawi na makay sa matamat sa Quran adma na keto nakakira na ayamanan niya na sapulugawi na makay sa matamat sa Quran sira katanong si iku mga salaf na igira amiyat taling masuulan-ulan a Ramadan na sumanga kalabagiran na pagkanataniran sa ipramigiran lagi ang kutwa orasiran si kuya makna niya nakapamati sa Quran ipramigiran sa orasiran kukapamati sa Quran so mga ulama ang mga una na disiran mamati sebenar sa Quran disiran mamati sebenar sa mga kitab na andin ikapakataling mo Ramadan na ginakaniran so kapamati sa kitab kaya pembetian niran na sa Quran nasira katanong Ramadan na mas malas oras ko mga television Ramadan na mas malas oras ko ka Facebook Ramadan na mas malas oras ko kapag game Ramadan na mas malas oras ko kaya maknanian na anto na iba na mga play mga laro mga anto na iba na kasugay na da oras ko kapambetiya sa Quran da oras ko kapambetiya sa Quran again Ramadan na mas malas ko katuro na sunabi sallallahu alaihi wasallam na ayah subuh niya nakatano na pakapendakalan so kapambetiya tanong sa iku Quran pakadakalan tanong so kapambetiya tanong sa saging kaya Quran at nakatong tanong adini yan katamataging kaya Quran apiya sumakay siya sa saging kaya ulan-ulan a Ramadan so Imam Malik rahimahullah ta'ala na andin ni kapakataling Ramadan na ginakanya naging kutwa kasulat sa mga kitab ginakanya naging kutwa di niya nakapamangandawa ko mga tao kaaya anto na iba na pisangur niyan naging kutwa aya na niyan na anto na iba nakapambetiya sa Quran aya katiro Imam Malik rahimahullah ta'ala na tigina innama huwa it'amu ta'amin wa qiraatul Quran yang kaya tingman na iyo Imam Malik ulan-ulan nakapamagana ini sa pangnangkan nagukapamatiya sa Quran nagito isa ba pamas malak orasyan agyang kutwa ka pembetiya sa Quran agyang kutwa ka pamagana sa iko mga miskin si sagyang kaya ulan-ulan a Ramadan so sabadi ko mga salaf napkabatiran sa Quran katamatinan si iko talugoy sa makaisa so sabadi kiran na makapitugoy na makaisa so waya man niya nakatada rahimahullah ta'ala na pagkatamatian sa Quran sa makaisa ko pitugoy
si sagian kaya ulan-ulan Ramadan. Nah, saka abara puasa, saka muslim na aya pinakaminus na paghibati akas Quran sakiatan ansa makaisang kamatamat sagian kaya Ramadan. Pinakaminus makaisang kamatamat sagian kaya Ramadan. So Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala ayataman apa naguntaman yan si iku kapembetian sa Quran na pagkatamatian sa Quran sa maka 60 si iku tanday Ramadan. Maka 60 si iku tanday Ramadan. Nagyanan ayam nanian na pakapendekalantan wagian kaya kapembetiatan usagian kaya Quran si sagian kaya ulan-ulan Ramadan. Nah, ikadua akalbihan makalalbiya amal si sagian kaya ulan-ulan Ramadan na as-sadaqah. Giyang tutuwa ka pa magay sa sadaqah. Giyang tutuwa ka pa magay sa sadaqah. Kailan man? Giyang tutuwa ka tiru wallah. Giyang kaya ayaman na niyan nakapamagay sa sadaqah na pwede ako mga pinto ano mapia. So mga pinto ano mapia na pwede na giyang kaya kapamagay sa sadaqah. Na lebih rin si ulan-ulan Ramadan. Lebih rin si ulan-ulan Ramadan. Kullu amali ibni Adam yudha'af. Itiru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sulangon o mga amal umbuatan wadam na pipiratakap pa. Al-hasanatu bi'ashri amsalha. So satiman ahasana na taqapan wallah sama ka 10 takap pa. Ila 700 dhi'af. Sa taman sa taqapan pan wallah sa 700 takap pa. Salad akwarta salad abiso amang gustong ka si kulalang wallah si ku Ramadan na lagid o ayamin isidigang ka na 700 apirak. Nah, upama na pagismul ni wag yang kaya mga amal. Ang mga pipiya sa yang kaya Ramadan. Pagismul ni wag yang kaya mga balas. Laboron sa yang kaya ayaman niya na sadaqah. Fitir wallah subhanahu wa ta'ala alladhina yunfiquna amwalahum bil-layli wan-nahari sirran wa alaniya. So sinanod po tig wallah adi silan gusto ko mga tamukiran ko kagagawin ako kadundo sirran wa alaniya sa sikrito pag na sa nagwaya na niya na mapayag falahum ajrum inda rabbihim na adna bagi niran abalas kiran si ko kadnaniran wala khawfun alaihim wala hum yahzanun naguda apa penganda maniran naguda ami pembukuiran da mapengandamiran naguda ami pembukuiran ginan ayam nanian na kailangan sir katanwa giyang kutwa kapakan deklatan ako mapia sisa giyang kaya ulan-ulan Ramadan nah tigitan wada ba ko pirak ami sidika ko si ku Ramadan nalain man giyang kutwa ayam nanian nakapaka lalabi rakatan wallah so Allah subhanahu wa ta'ala na singgayan yan sa mga urip niyan sa amal apikitumpuk yan sa giyang kutwa amal o mga tao ayam nanian na mga kakasag mga amal o mga tao pakagugasiran nilin man lang na pangululaan tan uda mipsidikang katamo kapanganang kan nasidika na kasumapiya ka tero uda mipsidikang ka ayamanan niya na mapiya ka tero nasidika na kasukapakala langasang ka kubunta na kakupagaling ka muslim laboro ni gira Ramadan ay gira Ramadan nag-iisa ayamanan niya na pembulungan tan ay gira Ramadan na madakla rabu-rabutin di kapsendigan kasendigan na ka malong karaw di kikita kan adi nga di sesande-sandegan na aya kisputiar ka nanti natatar ka kapatay akong sakay milapisan na rabu-rabutin sutaw na kailangan ayaman na niya napapakapian tanong sa mga katero bata nila moron sa kanua mga bay balasan kanong Allah kadi di niyo kasirbisiwan sa mga dato si ikbayrang mo ken si ikwayaman na niya na ilalapis itatangkas ang giyang kutwa kaniran si giyang kutwa ipupuasa pirap man ibalas yun miya kadatdakal uwi na uban yung binasa giyang kutwa balas rakano
Ibaya mana niya nadi kanun berbasa sa di mga pipia. Lapis kanun. Pusa kanun. Baka nu dipedeka. Mga lagi din. Pupenanggilan tanong sa mga kateru di mga pipia. Kerupatian lagi ang kutua puso mga pagalitan. Nah. Ginan. Ayam na niyan na. Pakandaglan tanong sa anto na iba nakasirka. Lain mana lagi yang kutua kataru Nabi sallallahu alaihi wasallam tabassum li akhika sadaqah. Api lagi yang kutubua kaya pakalangasang ka kubuntal ka si ko pagaring ka na sadaqah. Sadaqah to amini bagain ka. Na ay dapat takawayam ibagain ka lagi yang kutua ayam makna niya na kwarta, yung kutua perak, ayam makna niya na mipumasanian. Sa ibtang kasian mipemuasanian. Odi nakikuan niyan sanditar niyan si sagyang kutua masa kapenam bayang niyan. Gianan kapenam taman-tan mga uripan wallah subhanahu wa ta'ala. So Nabi sallallahu alaihi wasallam nailan man dan naunaan niya na malimu. Dan naunaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ang mga malaigagaw na igira amiyan taling umasok ulan-ulan Ramadan na subra so kala igagaw Nabi sallallahu alaihi wasallam sa taman sa Nabi sallallahu alaihi wasallam na pakiramig so may pumamugay niya na ditsupka kaniyan si kutamukian na mas pagkababayaan niya na giyang kutwa mini pamamugay niya na kutamukian na digiyang kutwa miya kaniyan dan ini mana to ay dapat yung sagyang kaya masatan igira ako na subra so panganangkan miya kalala so panganangkan na di kau nakabagan suaya makna niya na siringan ka di kau nakadewagan so siringan ka okay namay ka di kailangan nakakusang na tika begini rumsan nagyan ka na siringan tanong kamausang kebinasa na Nabi sallallahu alaihi wasallam na aya ka pamamagay niyan na mas pagkabubayaan niyan so mini pamamagay niyan na kutamukian na digiyang kutamiyakan niyan si kutamukian giyang kutamiyakan niyan si kutamukian na so Nabi sallallahu alaihi wasallam na ayakat teruyan na tigyan man ma yasurruni anna indi mitla uhudin hada dhahaban tamdi alay thalithatun wa indi minhu dinarun illa shay'an arsuluhu lidainin ayat teru Nabi sallallahu alaihi wasallam da tigyan ay pakapiya ginawa ko atik Nabi sallallahu alaihi wasallam udi na aya ipakapiya ginawa ko atik Nabi sallallahu alaihi wasallam na ubabuad na tigyan amatatanganak na tigyan manai alagid Uhud abulawan asumaga dirak na tig manai Nabi sallallahu alaihi wasallam inun tanagyang kutwa lagid Uhud abulawan na ayam makwa kuruna tigul Rasulullah nasa salad dinar ayam na niyan nasukada kalano na pala niyan pagusar ipamagay niyan as-sadaqah alay di mana to upama bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam na aya ano na di mana ini begitu wallah atamuk na lagi dikala agyang kana na pala wa Uhud sa Madinah na aya pan atumunu Rasulullah na langun yan utong mibigay as-sadaqah sa ayab umako no Rasulullah apang gusto niya na sa salad dinar aleni man agyang kutwa miya kay salungan lalayong tanong yan di mapanutol miya kay salungan na so Nabi sallallahu alaihi wasallam miya kay salungan na ini pananawagin agyang kutwa kang gusto siya ikulalang ko Allah ini pananawag Nabi sallallahu alaihi wasallam nakagi pananawag Nabi sallallahu alaihi wasallam agyang kutwa kapang gusto siya ikulalang Allah na ato na imiatero Umar agi sa Umar na kaya tabuan mahuwa at na pirakian sa oras ito natigo Umar agi panatigin nakakalawanan ko sa Abu Bakar kaya katawa niya na sa Abu Bakar na kanabang malay pirak gunia na pagi tunga alam mo na tamok yan sa walay niyan walay ran na kagi may itong yan nabiyagi yan sa lok nasusabagi on naliyang ba iyan ako pamilya niyan nasusabag yun na ini begini yan ako Rasulullah pinggas to si kulalan wallah nasok man sa Abu Bakar
na apya penlangun utamu kia na timu unian na di makatengki sakala sagiang ketua sabagi utamu ko Umar. Na tunay ni kini Abu Bakar. So Abu Bakar na sini pusipu niya na langun na tamu ko sa sunda walairan. Na inuit niya na ko Rasulullah. Mabubaya sa Umar katigo Umar agi pa nakakalawanan ko sa Abu Bakar sa amal. Na kagi makao mas Abu Bakar. Na miya kagi Rasulullah, hey Umar, na pira iliyang ba kau na kung pamilyang ka. Na ayam ya turu Umar na tigi na biyagi akan salo ko na susabagi un na inibaga akan kung pamilya ko na susabagi un na giya amini taling makurka. Tigip mano Rasulullah sa iku Abu Bakar, hey Abu Bakar, na pira iliyang ba kau na kung pamilyang ka. Na tigu Abu Bakar at tinimu-timu akan sulangun utamu kakan na din aliyang ba kanu ko pamilya ko kapalay ko inusar si kulalan wallah sa ayaw alam mo ko pamilya ko na subusu wallah ang susubuyan. So kiya negar o Umar natigo Umar mata natigin na hey Abu Bakar dia kan sekad negara utas ko kapagaman. Kaya kung pabliya niya na ginawa niya. Tigin na dia kan sekad negara ko kapagaman. Na giyanan ayaman na niya na kalbihan nagyang kaya kang gusto si kulalang wallah pasidka labor si cagyang kaya ulan-ulan Ramadan na makasusulit cagyang kanan akasidka so kapamagana ayaman na niya na di ka mamagana si cagyang kaya ulan-ulan Ramadan Peter wallah subhanahu wa ta'ala tigyan naman ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا pepemagana sinansa panganangkan si kuayamanan yan nabubayarkan yan si ku mga miskin nagusto ayamanan yan nawata ilo nagusto biyag ayamanan yan nabisaya di ilan teroon إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا ayabu akapagana amir kanu ayabu akapagana amir kanu napantag si kuy kasusuat wallah la nuridu minkum jazaa wala syukura sada abamir kanu singayo abalas da abamir kanu singayo abadal naguda abamir kanu singayo ayam ananiya na panalamat ay panalamat yo kami dia may kailangan uban yun kami isambi kay gid na paganamir kanuna para ini si wallah dia may kailangan uba kami ni panalamati kagyanan na pinggus tuaminan ini paganamir kanu apara si kuy kasusuat wallah giyanan ititwa di magana ang miskin di magana sa miskin ayam ananian na mag-ikhlas kanaba ino di panganduri ka ayam ananian na ba silik tidagyang kutwakan durian kayang kutwa din yan nakakunduri na para sa mga miskin. Lani mga Peter wallah miskina wa yatima wa asira mga miskin apaga na ka nagwaya mana niya nawata ilo nagu anto na iba na biyag bisaya na nalini man sisagiang kaya masatano na masusugo katano agiang kutwa katero Nabi sallallahu alaihi wasallam at tigina ayami karata-rata akanduri nagyang kutwa kanduri as selected eto na itiro na kanduri as selected aya di paganaan na so kawasa na dikim bitar so miskin dikim bitar so pobre na madakalaya di mamagana na siya kawasa ino to kanya kasusyon yan uban yan ayam na niya nami pa makabadali uban yan nakaturoy sa mapia istak uban niya nakatuloy sa mapia negosyo uban niya nakatuloy sa manaya-manaya dapat tapagan ang tanong na so mga miskin na Pitero Nabi sallallahu alaihi wasallam tigina inna fil jannati ghurafan yura zahiruha min batiniha mata nating Nabi sallallahu alaihi wasallam aad na matatang surga akwarto bili katigo mga lawastan at na matatang ko surga akwarto ay gira chichika sa sunod na piling kasusirong saliw ayaw man niya na malalambas siya nagwigira chichika saliw na piling kasusundian
kapian yan ipara sa kwarto. A'addaha Allahu liman at'ama at-ta'am. Agyang kanan a kwarto sa iku surga amalalambasa na initilaga dan wallah sa iku tao amapasang ikapamagana sa panganangkan wa afsas salam aku mapasang ikapanguraw sa salam wa sallala billayli wan nasu niyamun nagumapasang ikapanambayang kukagagaw iya sa mga tao nakikatuturuan. Dan di mana nan agyang kana nakalbihan waya maknan yan na apa magana sa panganangkan na pada pun nama pia amal si sagyang kaya ulan-ulan Ramadan na iftarus sa'i. So kapakateng kasaku di Imam Muasa. Kapakateng kasaku di Imam Muasa. Dia naik musawira kana si kulang di tutun mapasangi katutun. Gira tutun tanuna si tanu tebu si ku popua ilalapis. Si tanu itabu ilalapis. Kagi itu mana kala yani balas. Ayam muna amiat tahu catian yan nagiyang kutwa ayam mana ni napang nang kana ini paganang kau. Kenapa giyang kutwa ayah kaya paganang kau na kagib sembayang sa Isya. Ada namanya penuh apotay niya dinian kekan. Nana ayam mana ibalas nagiyang kutwa masa ita tangkas. Na ayam ka kapakakana sa giyang kutwa ayam mana niyan na di Imam Muasa ayam kau nakapakapten kasa ayat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam na tiga mana ini man fattara sa'iman kutiba lahu mithlu ajrihi illa annahu la yanqusu min ajri as-sa'imi syai'. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sadin satau apakah tengkas niyan sudi Imam Muasa odi nasadin satawa adna mapakateng kasihan di Imam Muasa na isurat tabagi anian abalas alagi dubalas sagiang kutwa piakateng kasihan sada banian kekurang sagiang kutwa balas piakateng kasihan amai itu aya makna nian na aya balas saka sagiang kutwa kaya pagana angka sagiang kutwa di puasa kaya pakateng kasangka sagiang kutwa di puasa na lagi di nubalasian ku kaya pamuasa nian. Sakna ba na mialbat ka saging patwa kaya pusan yan. Da ba man mialbat. Ugi itna ayat tinudan tanong sa na ububud gumiraw sa mga lampawi, mga pawal at tigiran na at ikaw tubos na aya balas yan na lagi dumya pa ka lagi dubalas o kaya pamuasan yan. Na di ko mamupusa. Anay no ka aya man na niya na mamagana ko kalagi daw ko pumiyamuasa. Ana bagi ito? Ana bagi ito? Kaso ka pumuasang ka na paliwag terakan nito. Giyang kutwa kaya giraw Rasulullah amalagi di kano sa balas nasiyon to malagi cik kubalas kuwaya ba na niya nangaran ugin na kanaba siya kutimbangan kanaba siya warga siya kutimbangan na malagi gano sa balas ugin na siya warga na bida doon na ibarat yan ay ibarat yan na lagi daging kutwa isa ka kilo amargas ag isa ka kilo gula ay pembeturun na malagi da pala yang gagay isa ka kilo ugin na bida sa arga nagyuti lagi dia lagi dubala sumia muasa ugin na siya kaya na miya muasa na piaganang ka na sukya paganang ka na aya balas ka na lagi dubala sukya pa muasa ya kaya ito giyang kuta piaganang ka ugin na kanabaya makna niyan na badikan pumuasa katika lagi daw ko pumiya muasa na di na bagyuti makna niyan ka giyang kutuwa ngaran o balas na malagi di kanuron ugin na sukala iarga giyang kutuwa balas yun ang bida ikadwa na kagiyang panibuat rakat na giyang kutuwa ayam makna niyan nakapamuasa panibuat rakat obligado hindi panibuat rakat wallah subhanahu wa ta'ala. Nah pada pernah makalah lebih amal cicagiang kaya ulan-ulan Ramadan na qiyamul lail so kapanang bayang sikutan at tanawak kagigawi pakandaglan tanong so kapanahajud siku kapanahajud na pakandaglantan sa kaabai na panininda ang kabo na ipanayang kabo sa agiyang kutuwa ayaw na niyan na kakalotu agiyang kutuwa iptinda ka na upama ko pagpakatindig ikaw na sa 2 karakaat umangkaw na ka 2 karakaat na ilay nakapman sa iptinda ka namiya ka lalabala sa miyakwang ka
Kaki servis juga nak semua berpuasa. Nadi kapan maka panahaju desi sagiang kutua kagagawi. Lani mana giang kutua katiru Nabi sallallahu alaihi wasallam wallah subhanahu wa ta'ala tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Peter wallah subhanahu wa ta'ala pepengalakan agiang kutua mga takili dari nasi ku mga igan yad'una rabbahum ayakap katianon nadisiran mangne ku kadnaniran sa kalak nagwaya maananian na bebaya kalak nagusingayo wa mimma razaqnahum yunfiqun nagusumanin inibgay mikiran apa pernadiran guston si kulalan wallah fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaan bima kanu ya'malun. Nadika tawan o ginawa agyang kutwa piyag maon akapi piyag ginawa abalas umanin adiran gulaulaan ko katatagudan si sagyang kianunya ay imbalas wallah si kudi kakapromasay sagyang kutwa gagawi agyang kutwa kapi piyag ginawa agyo to sukap kapkiranday aka si sagyang kutwa kasurgan ayam ananian na imbagay na kawallah matata makaw nagyang kutwa kapipiya ginawa kapapagintaw sabab si sagyang kutwa balas umyang gulaw lang ka si iku katatag ka si sagyang kaya dunia singgiyan tanong agyang kaya kapanahajudi singgiyan tanong sa oras panahajudi tanong si iku kagagawi si iku Ramadan ako si iku kana ba Ramadan ako kana ba Ramadan ilayam tanong sa ginawa tanong. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam napapakaturog sa kaniyang sumambut kaya pagno sa kaniyang siku kapita katalo bagi amuri siku kagagawi na ayam ananian na patindigo na sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na di manambayang sa ayat taman di iniya na kebantugono Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ayam ananian na kebantugono Aisyah adi yang kutusuaya mananian na so Nabi sallallahu alaihi wasallam nadis kanian manambayang sa aya tama na di niya nakapanambayang si kagawin na pupangaw upa kapalunian sa kati karawa ayam mananian nakititindig niya ng mga tahajudian niya rasul Aisyah tigina ya Rasulullah rinila ang kaman wallah ino kay ni suswa inirila iyar ka sumiyaw na amiyan busyang ka sumiyaw ri amiyan busyang ka inirila kanan wallah nenong ka pa na irarasay ginawang ka di ka pa ni manahajudu pagpanga bubansa dagyang kaya panong ka niya kagi Rasulullah afala akuna abdan syakura upama na di upan mabalu yating mani wallah Rasulullah uripan na amasalamatan si ikwallah subhanahu wa ta'ala. Singgiyan tanong sa mga tahajud tanong, singgiyan tanong sa oras. Ikadua katiru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pitru Nabi sallallahu alaihi wasallam matigyan man Alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihin qablakum. Ayamanan yan na patut terkanu. Uli nang gulaw-laan niyo so kapanambayang ko tanat-tanawa kagagawi. Kagiyang ada nakapanambayang si tanat-tanawa kagagawi. Naginan itabiat ang mga bilang tao. Mga salih, amiyaw na aniyo, mga bilang tao, amiyaw na aniyo. Wa huwa qurbatun ila rabbikum. Aginan na ipakarani si ukad na niyo. Wa maghfaratun lisayyiat. Nagupakalalas si ku mga dusa. Wa manhatun lil ism. Nagupakasapar si kuyam ananian na. Udi napakarn. Ikabinasa udusa. Udi napakabinasa si kuyam ananian na dusa. Pakaran si kudusa. Nah, lain mana yang kutua apa kalal biya yang kanan akapanambuyang si ku tanat-tanawa kagagawi. Niya kan sa alungan na si Jibril alayhi salam na miya kataling masiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Giya mo to agya pa kataling manian ko Rasulullah. Namiya kagiraw so Jibril at tigina ya Muhammad
ish ma syi'ta fa innaka mayyit. Hai Muhammad, na pagin tau kaden pagwiwigan cacaden sa kabaya ka kamatanas kana putay kamu. Tigu Jibril alaihi salam. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Nagunggal bakang ka sa sadin sa kabaya ka. Kaginan imbelasan raka tigu Jibril alaihi salam. Wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquhu. Nagu kabubayain ka din sutaw akibubayaan ka kamatanas kana keganatan kamu. Wa'lam anna syarafal mu'mini qiyamul lail. Natangkedang ka tigu Jibril alaihi salam o Nabi Tano Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayat itu bantugan umiratiya na sukapan bayang ko tanat-tanawa kagawi wa izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Nagu aya beger mukmin miaratiya nagyang kutwa kena ubanian makikinanglan sa mga tao. Agina ni beger mukmin. Aya mana niya nakanaba niya kikinanglan sa mga tao. Kenapa may tubuh dinian aya mana niya nakapa kagagana miapala niya sa mga tao. Nasura kirunsan. Na aya mana niya nasidiga kanurunsan. Miya makalalay lawas dan ipakagagama aya mana niya na mangawiyagan. Biuli penuh sabad akawiyagan nagyang kaya lagi danan. Tama ni mantu sa aya mana niya na Facebook. Ni kwa na mimbel sa aya mana niya na Facebook yan account yan lalagid niya nagyang kutwa isa ulama. Lalagid niya sa profile. Lalagid niya sa ngaran. Na di niyan ipamaladi ko lang no free niyan. Sisi ako sa hospital na susadakan ni Runsan. Udi naluni akong kasanpasi. Kaya sobra din so kakapal waya makna niya na bundan. Abilwi waya makna niya na ato ni ba nasabar ko mga tao man. Ay katuro Nabi sallallahu alaihi wasallam al-yadul ulya khairum min al-yadis sufla. Ay ako na pinakamapi alima nagyang kutwa lima amapuro. Adi gyang kutwa lima aya makna niya na mabuba. Aya lima amapuro. Nagyang kutwa kana ba di pa magni ko mga tao. Kana ba di sa sarigi nagyang kutwa kawiyagan niya ko mga tao. Na aya lima amabuba nagyang kutwa tao aya makna niya na may tuito na inipalan niya na sa ko mga tao. Panamar ka kawiyagan. Panamar ka kawiyagan. Kenapa man pihak kaya? Iya makna niya na aya kawiyagan na kana di ikan degang sa aya makna niya na ikubag. Di ka di degang sa silopin. Kenapa mana nang pihak kaya? Kakawiyaganan. Legal akawiyagan. Aya pihak kaya nagyang kutwa baka nubukan na aya di nga gulaulaan na papalad na kasusiringan na ka. Kenapa pihak kaya sudagangan? So Nabi sallallahu alaihi wasallam napadagang aya pagana pinggulaw Nabi sallallahu alaihi wasallam na di man nagikuro sa kambing nafsu ko yan. Bapia kaya mi posrok man amin degang so Nabi sallallahu alaihi wasallam na aya degangan yan na sumanga degangan no Khadijah. Aya mi balu ya amun yan na so Khadijah. Na sagiang kutwa kaya pakasabarian nanto ni bugirun wallah. Mi pangaruman yan so amun yan so Khadijah. Dari mana tu? Sira katano na may itu pun ay surkirunsan. Sidiga kanurunsan. Mangalay balas. Nilintag yung kaya di mamangani na di kedaan salud. Mintin online sa Facebook. Nagito na di mamangani. Na di kedaan salud. Online permanente. At yung pa man nagyang kutob sa pira kaya nakikanian na ba niyan inilud. At hindi ko pipo sa silpo na na ini kanakan. Kaya nakan. Udi na pigapitalakan sa yamak na niyan na. Ato na iniba na kawiyagan. Anak ko di ani pa kapala bundalakan siya kung mga tao. Nagyanan mga orip ng Allah. Si Sheikh Ibn Usaymin rahimahullah ta'ala na ayakat ru'yan. Tigyan na Salatul layli fi Ramadan laha fadilatun wa mizyatun ala ghairiha. Kung kapanambayang kapanahajud cikot tanawa kagagawin na ad na kalbihan yan nagkibibida yan na si sa lakuro na mga sambayang sa lakuro na mga ulan-ulan
Fitru Nabi sallallahu alaihi wasallam tigian mana? Man qama Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sadin catau amanam bayang si ku Ramadan ipamayan digian susambayangian na mga sunnah lagi do mga tahajud tarawih witir si ku Ramadan imanan wahtisaban sa ayat yang gululaan yan runa paratiyan yan si ku Allah nagu arapian si ku balas apa kapo na si ku Allah subhanahu wa ta'ala ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi na April na nagyang kutwa miyaw na amiyan dosa niyan. April na nagyang kutwa miyaw na amiyan dosa niyan. Dahil mo nagyang kutwa kalbihan mo yung mga niya nakapanambayang upama ako kabayatan wag yung kutwa rila apo na si Allah na managuntaman tan manambayang tan panambayangan tan sa mga tahajud so witir so ayaman nanian na tarawih bata nila buro nagyan kaya tarawih ay katero Nabi sallallahu alaihi wasallam tiga na man qama ma'al imam san sa tao fi ma'ana al hadith sadin sa tao ato mindig si ku kagagawi apa diyan su imam sa taman sa di makapasad su imam na padiyan din su imam lagi do pisembayangan yan sulangon o mga kagagawi ayama na niyan misembayang kanu sa Isya padiga su imam misembayang ka sa tarawih padiga su imam misembayang kanu sa witir padiga su imam ayabala sa inipantagum wallah subhanahu wa ta'ala na lagi do pisembayangan ka sulangon o kagagawi sa ini mano to na namada kalaya mo na niyan na dinian anto na inibanap lagi do may to akang gadaman yan si tsagyang kaya mga lagi da iya anto na inibanap balas kata Yesu katero Nabi sallallahu alaihi wasallam atiga na innahu man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamu laylatin mata na tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam asalin sa tao itindigian na susambayangyan si ko kagagawi ya padiyan su imam sa ayat na akang ginakian na sadin sa akang ginaku imam na isulat abalasian alagi do pisembayangan yan su kagagawi sa giyang kutoras nagyan kaya ulaw-ula ayaw manan yan na maranaw igira pa ganay su Ramadan na mailay ka na mapuno-puno sa masigit kailangan ka ako puno-puno sa masigit di ka panagpakalangit nanat dua gawi madakala din sutaw talo gawi madakala din sutaw pata gawi malun kalubatan ayaman na niyan na 5 gawi malun kalubatan man taman sabi sampai kung 10 gawi na ayaw po kalamba na sabi sa titu di sumbayang masjid miada sa mga tao ato na imano tuba yamanan niya na ba mas malay balas so kapanaguntaman ako pagani ko ulanunan anta kaya malay balas nagyang kutwa sa pulugaw yung murichi ko Ramadan ayaw man ang pinakamalay balas nagyang kutwa sa pulugaw yung murichi ko Ramadan kanabasi ko pagani ron si mabuko ka pamuasa nakili kagyan kaya miya kalalama ma pagani sa Ramadan na di mamuasa aw 2 gawi 3 gawi ikapat gawi na miyo ka ino karimbu ka miya ka pusa ko rin nagit sa 3 gawi na sarbu ko at nakapatano na pitra la hawla wala quwata illa billah pamana di puni mga pakapat sa pitra so kapamuasa na ini paliwatanan wallah padanan si kulima arukum Islam buniyal Islam ala 5 pinagumbalay sa Islam na 50 usian paganirong na su 2 kalimatus syahada ikadua na su sambayang ikatalo na su zakat ikapat na su kapunay haji ikalima na su kapamuasa si Ramadan nang ginawa ayaw mo'y pumuasa na kanon na ayaw na niyan na
Talo gawi, petu gawi, asar buat nakaptan na pitra. Ilay ni mananan, mga urip mo. Mana untamantan? Ira ko na, di mga dikepikir ng mga dato, may makalalay lawas, di pupuasa. Benda yang mana niyan na miya kaumakiran mong sudalawiran. Miya makalalay lawas, di pa gagamamuasa. Benda mo bisitairan. Mana niyan na disiran makapumuasa. Sasaya na nilan suwaya mana niyan na mga bai. Ama kau magi yang kutua dalawiran na antun ini ba na disiran makapumuasa. Ay no kapan di makapumuasa ada to ka benda mo bisita ka. Nah, gianan mga urip mo. Gira ko na sumong mga lampaw eh. Tigira na nakikasubusudu siya. Nakikasosik sa nakulay mo. Masiksa kapan? Ikadua mapagannya tira masakit. Ikadua masakit. Makapira ka tiran masiksa. Nakilay mo. Naunang gede-gede ka. Kaya tanga bugi yang ada nasati mana sigupan na tutudinga. Na mana kakatutudan na sumbun ka sa paladega. Ketiga kaun. Na mapasadip man na sumbun ka umman. Tutudinga man na sumbun ka umman. Ay tama na ketiga kaun. Nakatawa niyo. Ay pinakamino-mino sa siksa. Sisa alungan na mo rin na susiksa. Waya maknan yan na. Bapak Rasulullah. Susiksa bapak Rasulullah. So Abu Talib. Dari macam Abu Talib. Kagi petai sa kanya nasiwan Rasulullah. Tigo Rasulullah, hei bapak kulay. Sabutan ka la ilaha illallah. Kama banu yuto ayam na niya nakasuk siyang kurkasalo nga na mo ni. Dan yan misabut la ilaha illallah. Biya kaguro so Rasulullah, tigo Rasulullah, mata kay pemang niya kan cari lasik wallah. Nakagi siya paran wallah. Maka na lil mu'minina an yastaghfiru lil musyrikin. Dipatut kumya maratiya. Ubayran pupumang nin carila. So mga tao ang mga pananakot to. Na ayaw mo sa gagana miya pamang ni Rasulullah akalbatan so siksa o ayaw na rin nababa yan Abu Talib. Nagyuto'y pinakaminos sa siksa sisa doon na muli. Si kung naraka. Ando na yung siksa o Abu Talib. Pakatatawan lumpaan na sa kadag na pendidiot takiyan. Na pinakaminosan na nasiksa sa doon na muli. Nagyanan ayaw na niya nalayaman tanwa ki aginawa tanong. Si kumabuka pa ng bayang. Di katamat sa Quran ko tarawih. Madakali ginagawa na ayaman na niyan na di ba kagaga? Ayaw mo atitu papakagaga si mga sambayang si ko tarawih. Ang mga tasusa ka muna sutitu ayaman na niyan na dudun so parakya. Dudun so panaguntaman. Kaya di ba ka-ikhlas? Upama na tindig so tarawih. Batanto mata sa giyang kaya dua pandang. Na di pinagkagaga. Ay titindig. Ay ada pesik wallah subhanahu wa ta'ala. Itanwanan kagaga. Mga mamatan. Ay piya kamu masaw ni mato na mas madakal sa mga bay. Akipa na naguntaman. Adi suya makna niya na mga dato. Ilan yung mana seminar tanwa ya. Ilan yung mga bay na nga mas madakal siya na sa katanong na dumang pira kataw. Nah, si ikut tarawih mas madakal sa mga bay. Adi suya makna niya na mga dato. Kira na sumakab suwaya mana niya na imam. Di man misubrad na kaya ako imam mata si kasakbo. Ay mana niya na ay ada pa na sukad na naka. Pembatian sa Quran. Di ka di manambayang. Na ay mana niya na. Di ka pa nagkagayang kutwa ka titindig ka. Akan na ubal tumati. Okay. Napa makuha ititindig ka. Nagyang kutwa pantag si ikudunya na apekatini na pagagang ka. Ilang kagi mo to di pa kagatirawi kagi mata susah ka muna makaliw ka muna mo to jaliw na di mengka diru di makipawana na aya pa niya kapasa-pasay kapag usay ko agama mau mga saliw na diru di aya man niya mengka bengka di magusay ko agama na giyang kaya di magusay ko agama na di niya kagagiyang kaya
pataka salam ko yang maknanya nakatarawih. La haula wala quwata illa billah. Pepemangan ni tanu ko Allah sa taufiq. Abtopikan tanu yang cik ko yang maknanya na mga amal tanu. Sagiang kaya ka kapaging tau tanu sagiang kaya dunia. Batalila borong sagiang kaya ka sampai tanu si sagiang kaya Ramadan. Pangintay sampai tanu ron wallah. Alin iman. Igira ipupunanawag suwaya maknanya nakalbihan wallah. So kapag man sa mga pipi-apiter wallah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Pagurad-urad niyo surila apu ano kukat na niyo. Wa jannatin arduha as-samawat wal ard. Nagusus surga ayat na kablang yan na kablang umanga langit agusus lupa. Uiddat lil muttaqin. Ini tilagad wallah kung mga tao ang mga sasanggila. Ini pananawag, pagurad-urad ini wagi yang kaya rila wallah. Pagurad-urad ini wagi yang kaya surga. Dapat kataling uma. Aw na upang ako ay pananawag na si Lorila at tigil na kata so ayuda. Ana umanisa napakauma. Kata so for peace. Umanisa napakauma. Naya panay pendawatian akan nak banian ngaran. Kata so senior. Sudah pan mas senior nami beli senior. Dari mana tu? Ino tu. Wa kana al-insanu ajula. Peter wallah ajinan dini betadu manusia ya betadu manusia nati tiakeun. Ayat temu ni lagi yang kota balas lagi yang ke dunia. Dini yang temu lagi yang kota sisa no mana muri. Dini yang temu lagi yang kota sisa no mana muri. Gira jemaat. Andi dikagirau imam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu minuduba samiyakati wati warwa pulau saka perendo nakapakaturog dikepira kami nutus okay nawaya pakaw mana ayam mana niya na konser tapakaw mas so ayam mana niya na mga singir aw tunga na yung kumatagas tunga na yung ayam mana niya na mabububaya cagiang kutwa atun iba na mau ula-ula. Yun ang sukyaturo ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khuffatil jannatu bil makarih wa huffatil jannatu bil makarih wa huffatin nas bis syahawat wa huffatin nar bis syahawat. Ayakuna ini pagalad ku surga nagyang ko toy pagwadu ginawa. Na ayam mo ini pagalad ku neraka nagyang ko top kububayan ginawa. Eno to. Kaya su ginawa na kububayan niya to kabumbaradusya. Ino to pagalan nako ayam na niya nanaraka suka kabubay ano ginawa kaya sudusa napkabubay ano ginawa nanakayap kabubay ano ginawa nagupun yan pangunot yung putakap kabubay ano ginawa niyan miya ka naraka ino to pagalan nako surga so ayam na niya naipkagwa ano ginawa nakagya gupuun yan marn ginawa niya na si Iko Antonin iba na gupun yan mitulod ko ginawa niyan agi ang kutwa kagwadiyan ang mga simba na ayaman na niyan na sigurado na pakasurga kagwad naman so kapamuasa antay mabubaya magumusa daman na ba mabubaya magumusa okay napang ako mitulod tanong sa naginawa tanong niya kasurga tanong man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sanja tawa pamuasa niyan sa Ramadan para tiyan yan naguarap yan kubalas apu kapun si wallahu taala na iprilaw wallahi yang kutomiyo na miyan niya. Again ani kapun nagutama ni tamsan. Kapun na martan. Sama na yan ayaw mo paglitan tanong nagyan kaya isa kakagagawi. Di tanong pa nakatano ba tanong katangkad sa ginawa tanong ba ayaw na niya na ba tanong sumpay sa magabi. Di tanong pa nakatawa no wantong na iba nakisampay tanong sa giyang kaya Ramadan. Na nabatan ron sumpay no Allah pamagina ko lang tanwaki. Batan ron kisampay. Mana martan waki. Patay tanong mo. Patay tanong. Kato sa niyo inakubuka. So Peter tanong. Agiang kaya matitimo amisumbi yang sa buka naad na dirun kisampay sa agiang kaya pakataling Ramadan na inako na pamagitong kanwa madakala sinan din ada sinan misampay sa agiang kaya pakataling Ramadan pira ka tao pagaritan wa di saya kada amo untuk di saya di maniminar
Iman tu dita nu kailai. Pang ni tabenci ku Allah. Abun bulawan ilo pa kamu betadun pakasurga siran Allah taala. Nah, nasakatan. Kataw ni wanto na mapangingindo o mga tao sa ikong mga kubur. Uba kami bupa kasi ku dunia. Ama kasembay yang kami sa ipaya isi sa buka sujud kami para sa iku Allah. Nasaka na sisika ku dunia. Nadika sa yang gaya gumaya. Naupama nadingga ketan mana agi yang kota betadu mga tao sa agi yang kota kuburidan. Ama kawida akadiran aman didingan-dingan iran abas sira bupa kasi ku dunia. Uye kiman tu. Dah kapan mau apa? Sisi kapan aku masa? Ama kapan muli kapan? Kekuang kapan lagi yang kau alim wallah. Dan ayam maknanya apa nama? Ubah kap kedai senam. Umala kay dusa na punggad ni man tu na tuba takasih wallah. Pamang ni kasarila wallah. Angka karila wallah. Miyo kay terkagi yang kay Ramadan. Miya kapag malakon pia-pia. Dadayo na naka. Kenapa may kamapasan sa Ramadan aku magnakap man, di terminal kap man. At ika na. Nainwati ka makatunad tabunis ta Ramadan. Na begitu. Ida da yung tanong sa mga amal tanong. Sisagihan kay Ramadan, anta ka na ba Ramadan? Naduma da yung tanong ko panaguntaman tanong. Kung mga amal tanong, ay papagintaw tanong sisagihan kay dunia. Sama niya na maadong panalalamban wallah kung mga umurtan. Wena, uban yung tang kada iba pa na mati sa umurtan. Uban yung tang kada. Kadi tanong gatawan. Kapakay mapita, isagawi, ipitugawi, ipiragawi. Na, ayam makna niyan na, ganatan tanwag yang kaya dunia na tunga na yang pihak anak-anak pa sa kubur. Da bangon siringan, da padekaw, da bangon tinabanga, da barakaon pakawupo. Arumar sa ikum ini begak ka amal ka. Arumar sa ikum ini pangunakunang ka amal ka mapiya. Amin ni pamakawit ta kasi sa anong anamori. YouTube ke paruling ka. YouTube pakatabangar ka. Agi yang kutwa. Ini masad ka. Anto na iban amal kasi sa giyang kaya dunia. Pangnintak wallahi sampai tanunian sa giyang kaya ulan-ulan Ramadan. Rilaan tanunian. Rizkian tanunian sa kataterang. Namanggal ba katan sa mga sugan katan wallah. Kapananggila tan sa mga ini sa parakatan wallah. Wa hadha wa sallallahu wa sallam ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.